در صحیفه‌های رشد علم و معارف تاجیک شخصیت‌هایی هستند که با شنیدن نام آنها پیش از همه اندیشه، مسئولیت و پیوستگی علم با جامعه در ذهن نقش می‌بندد. یکی از چنین نفران باباجان سمیف است. این نام در محیط علمی با تحقیق عمیق فلسفی بررسی مسائل اجتماعی و توجه دائمی به مسائل معارف و فرهنگ پیوند خورده است. باباجان سمیف از زمره عالمان است که راه علم را همچون رسالت زندگی انتخاب نموده است. در فعالیت او فلسفه نه تنها ساحه تحقیق بلکه وسیله درک واقعیت، تربیه تفکر و تحکیم ارزش‌های معنوی میباشد. آثار علمی و فعالیت آموزگاری او به شکلگیری جهانبینی صدها دانشجو، پژوهشگر و آموزگار تأثیر گذاشته، نام او را به یک مفهوم شناخته در فضای علمی کشور تبدیل داده است. باباجان سمیف 1 ینور سال 1970 در دهه ویشب ناحیه عینی ولایت سوخت به دنیا آمده است. محیط اجتماعی و فرهنگی کوهستان، عنعنه‌های مهنت دوستی و ارزش‌های معنوی خانواده از آوان کودکی در شکلگیری جهانبینی او نقش مهم بازیدند. سال 1993 فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را با اختصاص معلم زبان و ادبیات تاجیک و متن کلاسیکی با موفقیت ختم نمود. محض آموزش ادبیات کلاسیکی و میراث فکری گذشتگان زمینه گزارش او به میدان فلسفه و تحقیقات اجتماعی را فراهم آورد. وقتی از صنف ششم در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی همگانی از فن ادبیات استاد بسیار صاحب تجربه‌مان سبق میدادند، خب ذوق و هوس و روی تاثیر در رشته علم‌های فیلولوژی در تینت هم پیدا شد. بعد ختم مؤسسه و فاکولته فیلولوژی زبان و ادبیات تاجیک دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی حجت سپردم و در این میان مهلت 1 سال در صف قوه‌های مسلحه سابق اتحاد شوروی خدمت کردیم و سال 1993 دانشگاه را با اختصاص زبان و ادبیات تاجیک و متن کلاسیکی به انجام رسانیدم. وقتی در دانشگاه تحصیل می نمودم، استاد دادی خدایف از فن تاریخ زبان و متن کلاسیکی برای ما سبق می دادند و درس‌های استاد بسیار یک توجه مرا به آموزش و تحقیق مسائل زبان، خصوصا تاریخ زبان گذشته خودمان زیاد کرد. از درس‌های استاد دادی خدایف که از تاریخ زبان برای من تعلیم دادن نیز یک دنیای خود نو رو برای خود کشف کردم و همین خاطر خب کوشش کردم که در رشته علم‌های فیلولوژی مخصوصا زبانشناسی به تحقیق خب آغاز بخشم. باباجان سمیف یکی از شاگردان جوان ما میباشند که نسبتاً در مدت‌های کوتاه هم نامزد علم شدن، هم دکتر علم شدن و پیوسته در ساحه تعلیم و تربیه فعالیت بیشتر گذاشتند و سال چندی است که در اکادمی علم ها در انستیتوت فلسفه، سیاست شناسی و حقوق پیوسته کار میکنند و تا این وقت ما شاگرد را همچون همکاری خیلی خوب، همچون عالم جوان، همچون یک شخص ورزیده در ساحه فلسفه، مخصوصا فلسفه فرهنگ، تاریخ فلسفه میشناختیم و میشناسیم و باعث ذکر است که استاد سمیف در ساحه خیلی کم تحقیق تاریخ فلسفه تحقیقات بردند و متخصص ساحه معارف پروری یا اینکه شناخت احمد دانش متفکر بزرگ تاجیک که در عصر 19 معارف پروری را سرچشمه گذاشته است در فرهنگ و تمدن تاجیک می باشند. باباجان جورای سمیف
یکی از علمان بسیار توانای صاحب فلسفه هستند. این که سالهای طولانی در علم حکمت، در علم فلسفه کارهای تحقیقاتی میبرند و امروز به نتیجه های بسیار نظررس و شایسته نائل گردیدند. صاحب از 10 زیاد монография و تعداد زیادی مقاله های علمی نه فقط در مجله های تاجیکستان بلکه در خارج کشور می باشند. خود بابا جان سمیف یک شخص بسیار مهنت دوست، یک شخص بسیار خاکسار، یک شخص بسیار صمیمی است. اگر ما ترجمه حال بابا جان را به نظر گیریم، این شخص از بعد ختم مکتب میانه با بهای اعلا از کوهستان دور به پایتخت وطن ما آمدند و با نیروی ذهنی خود به مکتب‌های عالی و دانشگاه شامل شدند و آن را نیز با بهای خوب و اعلا ختم کردند و بعد از ختم دانشگاه این کس به کارهای علمی پرداختند و کارهای علمی آموزگاری برای بابا جان هنوز جوان بسیار یک مکتب بزرگ گردید. این کس توانستند هم در دانشکده‌های عالی جمهوری تاجیکستان آموزگار باشند و هم کارهای تحقیقاتی را به راه مانند. انتخاب راه علم برای باباجان سمیف تصادفی نبود. آمیزش ادبیات، تاریخ و اندیشه اجتماعی او را تدریجاً به فلسفه آورد. علمی که جوهر خودشناسی انسان و جامعه را افاده می کند. فعالیت کسبی او از سال 1993 آغاز یافته مرحله به مرحله رشد کرد. او سالهای زیاد در کافدرای فلسفه و سیاست شناسی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور در وظیفه‌های گوناگون فعالیت نموده است. از سال 2009 تا سال 2011 مدیر کافدرای فلسفه و فرهنگ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بود. سال 2011 تا سال 2014 وظیفه معاون رکتور عاید به کارهای علمی همین دانشگاه را بر عهده داشت که در آن دوره سهم نظررس در تشکیل فعالیت علمی، نشریه ها و آماده سازی کادرهای علمی گذاشت. از سال 1993 تا سپتامبر سال 1994 به صفت لابرانت کلان در کافدرای فلسفه و سیاست شناسی دانشگاه اگراری تاجیکستان فعالیت نمودم. از سپتامبر سال 1994 تا سال 1997 به صفت اسیستنت کافدرا اجرای وظیفه نمودم و از سال 1997 تا سال 2000 به صفت معلم کلان کافدرا افای وظیفه نمودم. بعد از آن که رساله نامزدی را دفاع نموده صاحب درجه علمی نامزد علم‌های فلسفه گردیدم. سال 2001 برایم وظیفه اجرا کننده داتسنت کافدرا را شامل دانستند و بعداً تا سال 2008 در وظیفه اجرا کننده وظیفه داتسنت فعالیت ورزیدم و از سال 2008 با پیشنهاد سابق رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان محترمه منصفه قهورова به صفت مدیر کافدرا به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی طریق گزارش انتقال یافتم. مدت 1 سال در این وظیفه فعالیت ورزیده در دوره رکتوری پروفسور دکتر علم‌های اقتصادی استاد ظریف شریفوف به وظیفه معاون رکتور عاید به کارهای علمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان فعالیت نمودم. طول 4 سال
در دوره رکتوری پروفسوران ظریف شریپов و عبدالجبار رحمانزاده در این وظیفه فعالیت ورزیده. بعداً در دوره رکتوری استاد سلیمی وظیفه ریاست تعلیم دانشگاه را به عهده‌ام واگذار کردند و مهلت 3 سال در این وظیفه نیز فعالیت کردم. بعد از آن از سال 2018 در دوره رکتوری پروفسور نعمانجان غفوری به صفت مشاور طول 3 سال اجرای وظیفه نمودم و از سال 2024 این جانب با دستگیری دیرکتور انستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام علاءالدین بهاءالدینov در وظیفه مدیر شعبه فلسفه فرهنگ انستیتوت ایفای وظیفه می نمایم. پروفسور سمیم باباجان جورایویچ ابتدای کار خود را از دانشگاه اگراری تاجیکستان شروع کرده هستند. در کافه فلسفه تحت رهبری پروفسور خیرالدین عثمان دوده شروع کرده هستند. سالهای طولانی اونجا کار کرده هستند و بعد از سال 2008 اینجانب در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام سعدالدین عینی به حیث مدیر کافدرا به حیث پرورکتور علمی دانشگاه کار کرده هستند و من باوری کامل دارم که اکثریت درس‌هایی که وابسته به فلسفه علم بود، متدولوژی علم بود، برای دکترانتون و برای اسپیرانتون استاد سمیف تعلیم دادند. باباجان سمیف سال 1999 رساله نامزدی خود را در موضوع عقیده‌های اجتماعی سیاسی احمدی دانش حمایت نمود. این تحقیقات به بازشناسی نقش احمدی دانش همچون متفکر اصلاح طلب زمینه علمی جدی گذاشت. سال 2009 رساله دکتری خود را تحت عنوان تحلیل عقیده‌های فلسفی و اجتماعی معارف پرورانه عصر 19 و ابتدای عصر 20 حمایت کرد که یکی از تحقیقات بنیادی در ساحه فلسفه اجتماعی تاجیک به شمار می رود. او سال 2011 عنوان پروفسوری را صاحب گردید. در طول سالها باباجان سمیف با تحقیق مسائل مربوط به فلسفه اجتماعی، معارف پروری و خودشناسی ملی توانسته است پیوند مستحکم میان میراث فکری گذشته و نیازهای جامعه معاصر به وجود آورد. محض همین پیوند اندیشه و عمل، نظریه و واقعیت فعالیت علمی او را اهمیت ویژه می بخشد و نام او را در قطار شخصیت‌های تاثیرگذار علمی فلسفه تاجیک قرار می دهد. سال 1999 در موضوع افکار اصلاحات احمدی دانش زیر راهبری پروفسور جمال‌الدین تقویف رساله نامزدی را در دانشگاه اگراری تاجیکستان آماده نمودم و دفاع رساله در شورای عمل کننده انستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام علاءالدین بهاءالدینov برگزار شد و در این شورا با موافقت دفاع کرده و از جانب کمیسیون عالی اتستاسیون فدراسیون روسیه به درجه علمی نامزد علم سرافراز شدم. بعد 10 سال 2009 رساله دکتری را تحت عنوان تحلیل افکار اجتماعی سیاسی معارف پروران عصر 19 و ابتدای عصر 20 تاجیک در شورای عمل کننده انستیتوت فلسفه سیاست شناسی و حقوق به نام اکادمیک بهاءالدینov دفاع نمودم و به درجه علمی دکتر علمی فلسفه شرفیاب شدم. وقتی که انسان نزد خود هدف میگذارد حتما با آن موفق می شود و در طول پژوهش کاری یا موضوع رساله دکتری ما بیشتر به کتابخانه خب ایندرا گاندی و کتابخانه لاوتی و کتابخانه فردوسی بیشتر تشریف می آوردیم و وقت اساسی خانگی خود را در این کتابخانه ها میگذراندیم. همزمان از استاد زنده یاد ابراهیم شریپov که به صفت مشاور علمی برایم
маслиҳатҳо медоданд ва ҷиҳати рафъи мушкилот бароям кӯмак мерасонданд. дуюм маслиҳат мепурсидам ва устод саҳмашон дар тарбия кардани банда ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа бисёр мондагор аст. бобоҷон Самиф бонӣ ва донишманди варзида аст. китобу асарҳо ва мақолаи бисёр ҷолиби илмӣ дорад ва дар чанд симпозиуму конферансҳои байналмилалӣ сазовори таҳсину офаринам шудааст. бобоҷон Самиф ҳамчун як олими забардаст дар соҳаи махсуси таҳқиқоти худашро дорад. сухан дар бораи маорифпарварӣ меравад, фалсафаи маорифпарварӣ ва боз дақиқтар агар гӯем, фалсафаи маорифпарварии Аҳмад Дониш яке аз шахсияти варзида ва бузургтарини адабиёт ва фалсафаи тоҷик аст. бобоҷон Самиф дақиқан нишон доданд, ки чигуна хизмати Аҳмади Дониш барои баландбардоштани ҳуввияти тоҷик, барои баландбардоштани пешбурди мардуми тоҷик ва ҷомеаи тоҷик чӣ хизмате карданд. бобоҷон Самиф дар корҳои таҳқиқотии худашон ин чизро пурра нишон доданд. бобоҷон Самиев муаллифи беш аз 90 мақолаи илмӣ, даҳҳо китобҳои дарсӣ, монография ва дастурҳои методӣ мебошад. Китобҳои чун афкори ислоҳоти иҷтимоии Аҳмади Дониш, методологияи тадқиқоти илмӣ, донишномаи фалсафа ва тарҷумаҳои осори классикӣ ҷойгоҳи ӯро ҳамчун муҳаққиқи амиқ ва муосир мустаҳкам карданд. осори профессор Бобоҷон Самиев масъалаҳои фалсафаи маориф, ислоҳталабӣ, фарҳанг, худшиносии миллӣ, методологияи илмро фаро мегиранд. дар тӯли фаъолияти омӯзгорӣ аз рӯи фанҳои фалсафа, фалсафаи иҷтимоӣ, социология, фарҳангшиносӣ, методологияи тадқиқоти илмӣ ва фалсафаи илм ба донишҷӯёну унвонҷони аспирантон чӣ дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, чӣ дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Саъдалдини Айнӣ таълим додам. аз рӯи ҳамин фанҳои таълимӣ ҳам китобҳои дарсӣ ва ҳам дастурҳои таълими методӣ таълиф кардам, ки шумори онҳо беш аз 20 адад мебошанд. ҳамзамон атрофи корҳои пажӯҳишӣ ду монография ки марбут ба таҳқиқоти анҷом додаам аст рӯи чопро диданд ва ба таври дастаҷамъӣ яъне якҷо бо ҳамкорон ва иттиҳоди илмие ки марбут ба таҳқиқи ҳамон масъалаҳои маорифпарвариву проблемаҳои ҷомеашиносӣ ҳаст, 3 монографияи дигар таҳия карда ба нашр расонидем. шумораи мақолаҳои илмӣ аз давраи шурӯъ ба фаъолияти илмии омӯзгорӣ беш аз 80 номгӯро дар бар мегиранд. яъне танҳо мақолае ки дар маҷаллаҳои тахрисшаванда рӯи нашру диданд беш аз 80 номгӯ мебошанд ва мақолаи илмии оммавӣ ин вазифаи ё масъулияти мо ҳаст, ки ҳамарӯза мавод пешниҳод кунем тариқи сомонаҳои интернетӣ аст ё тавассути дигар журналу маҷмуаҳои фишордаҳо ва шумори онҳо аз 100 зиёд аст. аксарияти таълифоти Бобоҷон Самиевро ман мутолиа кардаам, чун Бобоҷон ҳамчун шогирди хуб нигоҳи муҳаққиқонро нисбат ба мавзӯи тадқиқоташон ҳатман мепурсанд ва аз ин ҷиҳат бо маслиҳат ба истилоҳе кор мекунанд. аз ин хотир ман аксари таълифоташонро дидам, бо онҳо бевосита шинос шудам, ҳам номзадиашонро мутолиа кардам, ҳам докторияшонро ва ҳам китобҳои алоҳидае ки дар ҳамин соҳа бахшида шудааст мутолиа намудам. ва боиси зикр аст, ки чун устоди соҳаи фалсафа
бобоҷон самиев муаллиф ва ҳам муаллифи чандин китоби дарсӣ дар соҳаи фалсафа мебошанд. Масалан, китоби фалсафае ки дар донишгоҳи омӯзгорӣ таълиф намуданд яке аз дастурҳои хуби омӯзиши фалсафа ба забони тоҷикӣ мебошад, ки дар сатҳи муосир хеле навишта шудааст ва дар он нуктаҳои вижае ки барои шинохтани фалсафаи тоҷик муҳим аст дар онҷо хеле хуб дарҷ гардидааст. дар таҳқиқоти профессор бобоҷон самиев андешаҳои аҳмади дониш, мирзо сироҷ, садриддин айнӣ ва дигар мутафаккирон ҳамчун манбаи ташаккули худшиносии миллӣ ва тафаккури ислоҳгароёнаи ҷомеаи тоҷик шарҳ меёбанд. ин равиш ба фалсафаи миллӣ имкон дод ки аз доираи тавсифи таърихи гузашта ба сатҳи таҳлили назариявӣ бардошта шавад. ӯ соҳиби унвонҳои баланди илмӣ буда, узви вобаста ва академики Академияи илмҳои табиатшиносии Федератсияи Россия мебошад. ин эътирофҳо натиҷаи заҳмати тӯлонии илмӣ ва саҳми назарраси ӯ дар рушди фалсафа ва маорифанд. соли 2012 фаъолияти омӯзгориамро ба инобат гирифта бо унвони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон шарафёб гардониданд. инчунин ҷиҳати муаррифӣ кардани илми фалсафаи тоҷик дар конференсияҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мунтазам иштирок менамоям. соли 2011 дар донишгоҳи лингвистикаи Москав дар конференсияи илмӣ ки бахшида ба рушди илму маориф буд ширкат варзидам ва аз дастовардҳои илмии хеш ба самъи ҳозирин маълумот манзур доштам. дар шаҳри Сиани ҷумҳурии халқии Хитой низ дар конференсияи илмии байналмилалӣ ки таҳти татбиқи лоиҳаи як роҳ як камарбанд баргузор гардид ва масоили он низ бахшида ба соҳаи илми маориф буд ширкат варзида маъруза пешниҳод намудам. ҳамзамон дар шаҳри Уфаи ҷумҳурии Бошқирдистон низ дар конференсияи байналмилалии марбут ба масъалаҳои ҷомеа ки соли 2018 баргузор шуд ширкат намудам ва дар он конференс низ маъруза пешниҳод намудам. соли 2015 ҳуҷҷати худро ба Академияи илмҳои табиатшиносии Федератсияи Россия пешниҳод намудам ҷиҳати сазовор донистан ба унвони узви вобастаи Академияи табиатшиносии Россия ва ташриф овардем дар ҷаласаи пленарии ин муассиса бароям дипломи узви вобастаи Академияи илмҳои табиатшиносии Россияро сазовор донистам. профессор Самиев Бобоҷон Ҷураевич аз солҳои 2008-2009 мо ҳамкорӣ мекардем. вақте ки ба ҳайси мудири кафедраи фалсафаи донишгоҳи давлатии омӯзиши Тоҷикистон ба номи Садри Айнӣ таъин шуда омаданд, мо ҳамкорӣ кардем. зиёда мана 15 сол ҳамкорӣ дорем. ҳамчун мутахассисе ки ба таърихи фалсафа ва хусусан ба фалсафаи давраи маорифпарварии тоҷик охири асри 19 ва ибтидои асри 20 яке аз олимони воқеан вардидаи тоҷик ба ҳисоб мераванд. яке аз шогирдои беҳтарин, яке аз файласуфони забардасти тоҷик Иброн Шарифӣ буданд ва солҳои тӯлонӣ дар макотиби олии ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда ҳастанд ва дар конференсияю дар ҳамоишҳои байналмилалӣ борҳо мо ҳамсафар будем ва бояд ҳамина гуфт ки яке аз мутахассисони вардидаи фалсафаи фарҳанг ба ҳисоб мераванд.
профессор Бобоҷон Самиев дар тӯли фаъолияти худ насли ҷавони муҳаққиқонро ба тафаккури мустақил ва эҳтиром ба мероси фикрии миллӣ тарбия намудааст. ӯ шогирдонро водор месозад, ки ба ҳар мавзӯъ бо диди фароғ назар андозанд, манбаъҳоро амиқ омӯзанд ва андешаи худро бо далел ва мантиқ асоснок намоянд. ин равиш боис гардидааст, ки шогирдони ӯ на танҳо унвонҳои илмӣ соҳиб шаванд, балки дар муҳити илмӣ мавқеи устувор пайдо кунанд. зери роҳбарии бевоситаи профессор Бобоҷон Самиев 12 нафар рисолаи номзадӣ ҳимоя намуданд. ин далели равшани самаранокии мактаби ӯро инъикос мекунад. аммо аҳамияти тарбияи ӯ танҳо ба шумора маҳдуд намешавад. муҳимтар аз ҳама он аст, ки шогирдони тарбия намудааш имрӯз худ ҳамчун омӯзгор, муҳаққиқ ва мутахассиси соҳа фаъолият доранд. дар баробари пажӯҳиш ва корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва вазифаи роҳбарӣ ҳамзамон як самти фаъолияти корӣ моро тарбия кардани кадрҳои илмӣ, махсусан мутахассисони ватанӣ ташкил медиҳад. тӯли фаъолияти кориам 15 нафар довталабон рисолаи номзадӣ дифоъ карданд, чӣ аз донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ва чӣ аз худи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи академик Бовиддинов. ҳамзамон ҳозир роҳбарии 3 унвонҷӯи дигарро ба аҳда дорам, ки кӯшиш мекунем ҷиҳати бо муваффақона ҳимоя кардани рисолаҳои номзадиашон барои онҳо мусоидат намоем, ҳамеша дастгирӣ кунем, ки то мавқеи худашонро дар илм пайдо кунанд. асосан унвонҷон ва довталабоне, ки зери роҳбариам рисолаи номзадиашонро дифоъ карданд, баробари пажӯҳиш ба таҳқиқи корҳои илмӣ тадқиқоти ҳамчун ба фаъолияти омӯзгорӣ низ машғул буданд. онҳо айни замон дар кафедраи фалсафа ва фарҳангшиносии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Саъдин Айнӣ ва дар ҳам фаъолияти илмӣ ва ҳам фаъолияти омӯзгорӣ мебаранд ва ҳамчунин дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи академик Бовиддинов ва пажӯҳиши корҳои илмӣ таҳқиқотӣ машғул ҳастанд. Бобоҷон бештар дар таҳқиқи равияи таърихи фалсафа ва фалсафаи фарҳанг дасти боло доранд ва асарҳои ин кас ва таҳқиқоти ин кас низ дар ҳамин ду равия бахшида шудааст ва вобаста ба ҳамин ду равия шогирдони хеле зиёдеро низ тарбия карданд ва карда истоданд. профессор Бобоҷон Самиев ҳамчун узви шӯроҳои дифоъи илмӣ, муқарриз ва коршинос дар ташаккули меъёрҳои баланди илмӣ саҳми ҷиддӣ мегузорад. маслиҳатҳо, тақризҳо ва роҳнамоии ӯ барои унвонҷӯён аз дигар муассисаҳо низ мактаби омӯзиш ба шумор мераванд. ӯ бо ин васила фарҳанги масъулият, поквиҷдонӣ ва дақиқкориро дар муҳити илмӣ густариш медиҳад. дар маҷмӯъ тарбияи шогирдон барои Бобоҷон Самиев идомаи мантиқии фаъолияти илмии ӯст, зеро мероси воқеии олим на танҳо китобу мақолаҳо, балки шахсиятҳое мебошанд, ки бо андешаи солим, ҷаҳонбинии васеъ ва ҳисси масъулияти иҷтимоӣ ба ҷомеа ворид мешаванд. маҳз чунин шогирдон шаҳодат медиҳанд, ки мактаби омӯзгории ӯ зинда ва таъсиргузор аст.